Amakuru ababaje kandi agiye agarukwaho n'abagiye batandukanye bose, murumva rero ko natwe twahinduye ijwi n'inkuru ibabaje natwe yatubabaje ku rwego rwo hejuru. Ni inkuru na n'ubu abantu benshi barimo baragenda bayigarukaho bayitangaho ibitekerezo. Ni inkuru mbi muri rusange aho abanyeshuri bose bagera kuri 29 bapfiriye umunsi umwe. Murumva ko ari ibintu bibabaje, murumva ko hari ibintu biteye agahinda n'umubabaro byinshi. Rero urimo uragenda wibaza byerekeranye n'iyi nkuru, nibyo tuje kugenda tubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire twihuse n'aya makuru y'akababaro, n'aya makuru ateye agahinda arimo haragenda agarukwaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'imbuga nkoranyambaga zose. Barimo baragenda bagaruka nyine kuri iyo nkuru y'aho abanyeshuri 29 bapfiriye mu mubyigano ubwo bari mu kizamini. Mana y'isi n'ijuru, birababaje kandi biteye n'agahinda. Ni inkuru rero yabaye kuri uyu wa kane tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Naho rero abayobozi bo muri Satere muri Centre Africa bavuze ko byibuze abanyeshuri 29 biciwe mu muvundo wadutse ubwo bakuraga ibizamini, abandi nabo barakomereka ku buryo bukomeye cyane. Ibi byabaye rero mu gihe abanyeshuri barenga ibihumbi 500 bakotaniye ibizamini bya baccalaureate ku ishuri ryisumbuye rya Barthélemy Boganda mu murwa mukuru wa Bangu kuri uyu wa gatatu ushize tariki ya 25 Kamena 2025. Bivugwa ko rero transformateri y'amashanyarazi yaturutse bitera ubwoba abanyeshuri, maze abanyeshuri bahita bagira ubwoba barasohoka mu kizamini. Noneho ko bari barimo barasohoka mu kizamini, umuvundo nyine w'abanyeshuri urumva bose barimo baratoroka bagenda basohoka mu mashuri, nibwo rero hahise hapfa abanyeshuri bagera kuri 29 bose. Murumva ko rero ari amakuru ababaje kandi akomeje kugenda atera agahinda bagiye batandukanye. Rero bamwe mu banyeshuri bagaragaye basimbuka bava mu igorofa rya mbere ry'ishuri, nk'uko nyine aya makuru harimo aragenda avugwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byo muri icyo gihugu. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko benshi mu bahohotewe barimo abakobwa 16 bahise bapfira aho ngaho ku ikubitiro, nibura abandi banyeshuri 160 bavuwe ibikomere nuko nyine bigikomeye cyane. Perezida Faustin Archange wari witabiriye inama ku nkingo i Bruxelles mu Bubiligi yihanganishije imiryango y'ababuze ababo, ahita atangaza icyunamo cy'iminsi 3 mu gihugu cyose. Murumva rero ko ari inkuru ibabaje pe, ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye n'agahinda rwose, kubivuga biragoye. Munyumvira abanyeshuri 29, murumva nyine ko kino gihugu cyabuze abantu b'ingenzi. Murabizi ko umunyeshuri niwe uzavamo kuba perezida, umunyeshuri niwe uzavamo kuba minisitiri, nyine umunyeshuri aba azavamo ikintu gikomeye. Kandi munyumvira igihugu kibuze abanyeshuri bagera kuri 29, murumva ko nyine ari agahinda n'umubabaro. Reka rero tugomeze natwe twihanganishe kino gihugu cyabuze bano banyeshuri 29, murumva ko ari amarira n'agahinda. Reka rero natwe dusoreze hano n'iyi nkuru yicamugongo, n'iyi nkuru ibabaje yumvikanye muri kino gihugu. Ibyiciro tuzagenda tumenya byerekeranye n'iyi nkuru tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye, kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibarinde.